Watinara museisia wa Mutongo TV ni saa yingi ya kilungu cha Thambalala na nuthoche na moko ili tukapikie kutambania imwe kumayungi na muthia wa kilungu kito ndio tuongea ubeano ndo kwa tambau Mutongo TV na kilungu cha Thambalala nene tawa Veronica Siombua Willy na tena mutai wito muthanano wa mundi ola ni Reverend Grace Kalama na ni uthocha museisia tukapikie kutambania imwe na thawe na ikulu iko neti misi iko neti mitwano iko neti uwei bikiano tumanthini wa namba 3 kenda imwe 5 na indi watu matukabikiano sungie kulio yaku kana kabikiano kwata utai ulawa ilite na indi nisi ando ingini mekula sia mutwano utona kuunga mwani chao kana mitwano yunga mwani chao no thana ni wa mundi tu thatini ne amaundwele alama tuma mitwano yunga alama tuma ona maundu mekalata withi ya mutwano no unga mite na indi okulia we wisilia ni chao kituma mitwano yunga wisilia ni chao kitumite mutwano su yaku kana ile yaku ni nyaku monga mise mutwano ngina wasia wana wae wana imena nzukulu wisilia ni chao kiunga masia mutwano kilungino yuko chedeni wa Facebook ya Mutongo TV na YouTube ya Mutongo TV/FM official. Nyene tawa Veronica Siombua Willy. Karibu sana Reverend. Asante muno. Mwitu wa kwa Siombua. Dio na no tuenesa. Nesa pio na muyai. Akangethi musia ise waito. Sieto ania Yesu mwana wa Ngai na ataiwe. Nyendu enesa. Yesu nundangite. Ngoya kwa niendete muyai. Gitungi ya Ngai mubia nundu wa uya mwingi. Ula utunengete na muno. Kwisila ba Thambalala. Thambalala itumite. Andu mama nyabala materekea. Andu isi ninenga nae namba. Ndwithi ya ingi mendo mbia Pastor Grace wiba. Tutethie. Wiba. Na nitungia Ngai mubia do complain. Nundu ni usonga yutunengete. Ngiwa kwenye vya kwingi. Dia senga yeweka. Akwatenda. Ota iyo. Chumwa kiji kiseo muno. Na indi ndo sengethi. Nyingi. Siakuma mumandu. Tunaina chathi, tunaina cho meeting, tunaina yoya. Ala tuwasome ya kala mtuwa tumita kala maalumini. Lumenai. Tuiku kwa engineer. Wita wa Jacobo Kelly. Makaveti. Alimu maitu wandea Jacobo kina muamisi. Nabe mwalimu uendete kibindi kimu. No wita wa mutesia. Ni wambukoni. Ambiya niku Kelly muno. Na ala tuwasoma kina Philip Mukosia, kina Ngei, kina Ncheni, the very many. Tunaine vinda isione lama na mboni. Anangula ze doa emoka Siombua niki. Ula kwa wazome yako. Ngezi sione na sio Sara ni mubea. Sawa sione. Na indi ndiulwa ni madamu wapa. Nduwetu wa Manancha. Pa ya Muli Farm. Eta wa Anastasia. Mumeta wa Mutongoi. Na kanisa wake wa AC. Muli Farm. Pastor ito wa Nicholas. Osa onde. Tuimina. Nikenda indi tutethie musia isi ana mwithu kisa wa itu. Nundu mitwano. Ije mie kungama. Na bayenda kindu kita wa backbone. Lise mukamba kindu cheta wa mutua. Mutua mutua wensa wa katikati wa nyumba. Wa kiango. Ukabita kialani cha. Ni wa umanya. Tusumba tutu akawa ni mukamba. Edha na muti wa ungama siya nyumba. Wa kutueka nyumba. Na indi ticho negwa wa nena. Na ndiyasi ya kiwi kisayo. Tueketu nena nisekiu. Cha ndeto. Ili ilali siyo backbone. Ya mitwano. Ndeto ili. Nisina alilikano. Ni kweti ya ndeto ili. Na alilikana mwini ya naini ya Asia. Nzaane siyana. Ni ili. Ndiyo weta izu. Ana isi nzaane ili. Lakini nienda unena ndeto ili. Ila siungama siya mutwano. Musia isia wakwana witu. Na ndiambililia na kwa siya aume. No introduction tu. Nikidatu nene. Aume mewa na medho. Kuigwa kwa ume kwitha ajao. Methoni. Kwitha methoni. Matuma maume ni medho. Aume it's until they see, they hear. Na mwaka mewa na jao. Na kutu. Akati muno kuona. Tau kuiwa. Nundu thina wa aume ni medho. Na kwa thina waka ni jao. Ni matu. Kou aume mewa na medho. Na kamewa na matu. Isi ndio kwa toncha mundu na mundu muka. Niki nundu mundu muka ni emotional. Akita kuiwa. She's so emotional. Lakini nake mundu ume ni ego. Ni mundu edha realistic. Mundu waenda kuona exactly kila kiende, lakini mundu mukaenda kuiwa. Men are egocentric, women are emotional. Nicho ketumi muthuko miwanga Paulo akielesea kinundu ni wachene ewe bana itabia aebeso
kilunguni chake 5 na muswami ongweli na ile anena asia aka enyibisiei au memenyu Dante yanga bwithi omuswami ongweli na 5 asia nenyu aume endai akamenyu tondo Kristo wendie kanisa nake mundu mukewa inyibie tondo ikanisa yimwinyibe asia Kristo ko nienda kwambeleria buna asia te maundu ala maunga masia mutwano nonde toile kwenyibia na wendo na kwenyibia mundu ume onakatinda etwa ni ngwendete mithenya yonthe aketwa babe aketwa sweetheart aketwa masito maingi ni mundu muka na ndwithia nde kuona winyivyo keuki bandu kibika onake kata eona madharau ndini wa ndeto ndini wa mwikalile na ndini wa thayu ula mundu mukawikala until mundu ume one winyivyo mundu mukane ndesa kwiwa onaka tabilwa bakutu onaka andikwa tuteto ayiwa I love you I miss you you are so what onoka mutabya mabinda maingi bitata ndumwewithia until aone ndeto yambe eyita wa winyivyo ilanga hiyo nenete naka na ndienda unena na mundu mukaumbithu kesi nimwe musindu itonyeka na muno generation ino tumita ya 21st century ameyita emergencies pisi meiwa meanene ukithia mundu mukatu oni mundu menundu ena kisomo nundu ena mbesa nundu waitumi athuku mawabisini muna ne director ne head principal kana head mistress kana kindu au ngamie ni CEO ndwithi abikamusie nde kumanya le pala wailite kwikala mundu mukayela ngai wa momba ndamumya mutwe ona ndamumya mau amumisie bandu ba nikende kala level ni isu ya kwithwa enthi wa muome wake ni kwatyabe mundu utwethukese bandu ni nena nasi ati mama wina thina nthini wa mutwano nienda ukuninga ndawa ya ukutethia na wezita wa kwinyibia na ndito yasia kwinyibia maunduni onthe mundu ume weyulu wake wina miaka mingi kumusinda we musomu mbe wake wina mpesa nyingi mbe wake edwa nwenda mutwano waku withiwe na muwo nundu aume mombi we me ego woneka ona wambatanga ba alika kuthesya na lasima na ulesya na makobi au thesya na kuthata au thesya na kwithata ukunga au thesya na kwithwa hata ukusupport maunduni maku nundu ni wakonia wiyulu ta nyonyi wiyulu kesa kwithia we ba yulu ela tonena ndito ino ya kwenyibia tuimanisha kana ndito submission tuimanisha ati it is respect tuimanisha it is admiring respect itinda ya ukithia mweme unukona that winyibio kuma uthune kuma mwene kuma kila bandu bonthe na kingi kitawa recognition ila tu submission is recognition ni recognize chao the authority ila mundu umonengetwe yulu waku ukithia no miti no mwitikila niwe mutongoi no munenga mwanya atwike the king of the family onetha wibi tata ukathea nikenda asumbike ukatwika deputy wake nesa asumbike nitronya kwasa kila kingi ni adoration kana worship to worship your husband actually ila tunena obo wa mutwano mundu mukaiwe kanisa ndeto yasia enyibye otondo Kristo winyibya gwani kanisa undu kanisa mwana akwasiombuwa niwe sundu kanisa winyibasya akama kosa biso wa kanisa musijitone oboa withe ya wachumwa kana muthenya wa kithaitho morning glory kana we omusi dila ukuthaitha ngai uthea ukamwia ngai ni waile ukatulia ndu ukaiya ngai uketa ngai we mwani wikitata ni wailete actually it is the same attitude ila yailete kwithwa kwake betiketwae na muume wacho yailete kwithesya na kwenyivya undu kanisa umwenyivya asya Kristo kwansia ya umuthaitha moko mekalame yulu nitakwa inendete kukilia moko sasi onde kithaithoni
na mundu mukote muthaithi titotonya muno kuthikanyibisia mundu mukote na ngai utana pinya utana kula kuvinyangwa akathewa ni ngai nesa akatwatangwa ukethiona ni wisi onethe na mpesa singi bitata wabika muci Paulo nengetwe authority over you na keni muwemeu ukethiwa ni kwinyithia onetha wili atonda umaba ukabika mume waku ni wiye kata ya tumisi ya mama maike ase athukumi house girl ni mama ekewe atumia ukithi I made niyo manya muse ni wiye ni wiki yengua kithambio ni no thambie ena ngwanthe yani mama aingi and especially in this generation akama tenange mana ikabanga ni mane nyibasia lakini ebindani ze aka alama twaiwe mewa mea nene na mume actually and this is the plan of God ngai onie musindu itonye katweanana ona twethwa na kila kita one gender equality ila twethwa na gender equality ni kuyawiyani na kula twathi lakini once unafika kwa familia that one is a different institution ilanga yuko asia mundu ume niwe mutongoi kuni asia mundu muka alite kwiko ila twasia kwenyibya ni maundu mawa alite kwithwa namo chambe alite kwithwa na kindu tukita passion tuona ngone yake okethi ande kuingirwa ni mundu kiuka naturally ya kuona that authority pinyosu no tongo yosu ukethi and that power to honor the authority above him tikuingirwa kindu kiuka automatic wabikaba labe mweme ukamanya winde wake ukamunenga ndaiya ukamukilia ukasia ni wethe itu na ndebo onaethi wano wika likindu ndukaende kwika itikilo sisile balabe mwemeu onetha wina mbesa munengeke itikila mwemeu newe akathiwe nundu kibetike indaiya mume ni wewe chao indaiya kipa ikibetike indaiya tondo kanisa ndwe chao ndwe indaiya mwana akwa ona ukailata bidaini no ni wasinda bandu ona ukasinda ata usindi wa mwemeu ndi wagu ni wa mwemeu na ni wa ile tokwa to sindi weba osuonde na nginena na ume nundu wa ume be problem ya kiweu isime na kiweu kala changai ukithia jila wona mundu muka ashine aikwatwa ni kathina aikwatwa ni kau jila muka wa ku shine it is you deto yangai ebukune ya ndima miongo 31 kwambia musoyo 14 nutonya kumona mundu mukamweli pa 23 asi ati mume wake aninga wendaiya ailie naume alangi bingiloni mundu mukamuseo mundu mukawa kwewekwa mundu mukawa kunengwa ndaiya mundu muko shine it in the community mundu muko shine it tiwe ni mume na ni wale tone wacha ndaiya umundu muka ona kathi wale tasia ni mume nyetondo nasia ngathi yo isio ndeni sia kindu akwa kinye ndinda yone yemwe kalamani wo wandaiya isio nde ona twanena nundu mundu mukani kanisa ikanisa ndo yakwa na ngoloba ni Yesu kwata ndaiya ona asiate chambe no baka mundu mukethi wena kila kita wa passion to honor ate kuingegwa ni mundu ate kulasimedwa ni mundu ukethia ni wisi level yake na bala wailite kwikala namba ili ni kwithi wena kindu kita wai kya kusupport that supporting spirit mundu mukaka manyai ebukune ya mwambililio kilungu chake ele na muswaye 18 ndito yanga yasia na ngai yasia ni nena cha tusio mundu umekwikalecha ningu mumbi ya mutethesia umwailite mama umbithukesie mwitu wakwa utwaiwe nona atwaiwe wi munini uthukuma obisine munene ngai akunengete ki wike family ni yaku wi mutethesia na ila twasya mutethesia utethesia mweme maunduni onthe mundu atethesia pala ukuona weaknesses pala ukuona lelu pala ukuona maundu maithea kibeti ngai akinengie binya. And that's why key sense is more than the man. And that's why a woman is very strong. And that's why mundu muka ona ibindani ya conception ya kuitaba ekalamu no ebuni ya nyinya like 3 to 4 days nundu ni wanengiwe meisio kuma ibindani ya kuitabwa kubikathayuni ku mundu mukani wa kwete ndi wa support muome
amusapoti maundu ni meba onthe maundu onthe wona asante ekatambo kwata utandithia nitu kwende atumane ni maundu wangi meba mundu mukawa ile kuona nyewinivyo kula kwiya mume na ende mundu reverend tisio kainisi pe andume kuikulie kulu ino na nundu nyengole ale mafans makulili nange mundu umeola utendete muka ni wale muka kwitha submissive kula we nangia ingi ekatambo kwata utandithia Wendeni wa kilungu cha dhambalala atende na unani nisi maundueli alama tumami tuwano yunga maana indi tuende na kutawa unduambe ulani winyivyo nolongi ni wendo indi wa wendo tukwitha tinenea o tuende kwa uyutende na ubundu wa yulua winyivyo na ka unduma ile kuona nya winyivyo kulaku ya mume mo nene kulia reverend twini akaingi nime kwa asia mama ni visia mundume ute umenda na mundume ukumabua na mundume juba lava likile tena mundume uto provide wimeata tondo lito thika point kaume deke to rango nena ka deke to ngomina kaka nundu jitu jendete ku kaume nikena na motu matavie na mo mailite kwikata ko ndi kwasia mundu mukawina willingness to support na mbesa yake na akili yake na kila kindu chake chonde family ifanye nini isimame Pau ni nene tenaiti ati pau wasia mweme undatonya ngai ana kumbi umutonye pau kwasia ndena mbesa wibe ya bisi either wina sio ebe asiana bisi pau kwasia mweme uni waemio kwakia ndeto ngai nene te ubo wa mundu muko yasio na tho wakitheka jula wandimo tulungcha mengo tatu atho wakitheka either mweme unde kwa 40 kitheka please through the initiative ya mweme tho wakitheka na kota tho woka yuka mwaki ya kwa musina yere mundu mukonge That is a challenge. Lakini ni tu kunena lakini ndeto yanga inene tu sio mbua ndeto yanga imwana kwa iya liuka yashanu utonya kumona mundu mukamwa ilu nundu ni ewa ni musio kwe mabia mama liani amanda akitheka na yekata na ito na yunga miamusi wake na yutwikithia with stable nundu be mundu muka mui ukoneka ndeto ya katatu ni mundu muka tayari kunorish kana kunacha kunacha the greatness of this man mundu mukoto nyobwekia na yalicha na isubia unene wa mume aintuma mume anewandaiya ndwithia pala wilie asubia mume takeso kwata chao aibu wewe sibe bandu ibeti pe atumia bandu matesela nundu wacha wa muka muka amwikeya aibu sia makwani amwikeya aibu sio malwaya amwikeya aibu sia munyuka amwikeya aibu sie kibabokanyo onange mekethia aibu amume kuthime athei Mida mundu mukanuni mutwae lakini etembea street ini muthei aideta muthei ekito twindu tuilundu kulia uni mutwae kane manda chao actually ndwithia ilie ndisi ataki mundu muko tembete ukwikithia mume aibu ekatuthinde toni laingi isu tukaenda yo binda nyingi lakini nane nati nasiati ndeto yibinya ya mundu muketha niwenda musie wakuungame enyivie maundu ni onde ngelekanyo ni Sara wa Balaamu ndeto yanga yasia eta mume bwana alikuwa anaita mume wake bwana na Biblia yasia na kange Biblia menengete amume ndaya abikaili atwaitwo ni mundu ume ndia ende ni wamunengete cha ni wamunengete ndaya onethi wa ailiata ndito ya keli ni yote boyu musaisa na mwithu kisa waito yita wa wendo na niwe ya mundu muka nasi ya mundu muka ewa na chao na mato nage mundu ume ona na metho jila wona mundu muka enyibitie ebo twete wenyivyo ebe undu wewa nake mundu muka ndeto yanga yane na bwithio pa ebe so isu ya katano na musoa miongweli na 3:5 asya nenyu aume endai ibetisienyu na numa ningetengelekanyo otondo Kristo wayendie ikanisa Kristo ndiye kanisa hata ayendie mpaka keku changelanyo tito yanga yasiate nundu ngai ni wona ni sio wendo wake kwitu ila twayene nae Yesu Kristo atuma akwa
yakwa ngelanioni ni ngunena na mundu ume wibandu it is until we reach this point mubaka tubikieke kya kwenda akamaitu sacrificially pate useo tiundu ni museo na tiundu ni wenyibia na tiundu ni wekalata kumpenda kwa vyovyote na be kujo wingoleti dunia ndo jisungi ya Yesu mwana wa Ngai amandie kanisa na agenda jete umwekara jete umwenda ndeto ithi ciele wendo na wenyivyo wambilela gwa wendo ni lazima mwanaume aonyeshe upendo wendo niguo wambilela cia ndini wa mutwano mundume niwo mandhamuka your wife your choice ailiata ona ailiata kanisa ya mandhiwe ni Yesu kwanzia ya wendo na siombua mwana kwa tuthaitha Ngai na kutulikana kwenyivya twalilikana wendo munene ulo twendete wendo wangelanyo walilikana ni wakuye mathina maitu ngelanioni o mesia kwathi wa mishuma o mesia ngobia ya miwa o mesia mpaka o mesia kiku you can't imagine kika umene methi wa bailio misi yito yita ya boye ira emesio mundu ume ndeleta kwetela enyibiwe actually ni wo leto tuma enyibiwe Dio nenga ibe tipinya ona umwe ini ni nene tendeto ya Ngai pambilila cia wendo sio mbua ndu ko expect mundu ume kubwamuka ukumwita masitwa onthe ukumwika maundu onthe yukwangeleka nyokeka Yesu okaka tutandika keka Yesu okaka twika maundu mathuku keja wi mutangiye indi Yesu niwo kwikita maundu mathuku makaka kwika ona gwaje Yesu si wega wa mukola Yesu wa muthembo ndimwetegela it's like kama kamanya we ni kuboya mboya ya mwiya ininyinya akambaki nenda ni mumanyisi mboya ya mwiya na yambelela gwa our father who art in heaven kamile tukamana kambuya no I can't pray that word that prayer mambo Yesu kale yani we mansha mami kuyulu wandi tunatata ne tu ne kwita tonge nye ni nakola atata onze atata ndi mekata na makola ni na makola nundu agape atata windi na mpato to adhi tu ni tugedia tatonge na kaswani yakona undu tata we behavior na ke tata sio kina weka ata behavior kukasi atata mayapi kamwiso ba tiwangu nena na mutumia nikuyati nikubika wende kibeti chaku wendo wakweyumia wakukwa nundu wa mukhau wakumwenda emuthuku ndwenda kibeti nundu nikisio atumia kaini mutavie pa kibeti kisio na ndukachona nundu kila mundu emathina mao make ndukesa kuona kibeti keseo ibeti sionthe sie mathina ona watia kila cha kutwa itwa manthe kingi keseo au tapata kila mwana kede usio na mathina make akona shida ukethia kila mundu ena chao ena mathina make na Yesu ndatwenda nundu tuyase sio mbwe you can't imagine undu tuyene nai ni wewe atu scandals ukewa pastor wiki ukewa mushiriki wiki hata wiki na mundu wiki pastor wiki jundu ya usmacha ayunga mapopitini aitaba nyobo aina we Yesu tumuwaya ba upopitini weke Yesu ni mundu keka ile asela meku wona tha waita dumena maingi mono aingi pyu metha matiletwa mitwe mengi mitata nundu tuyaila withia nithia atula laini na nitwende totabani twina mibango ya kando kwanza ya uo twikalite na mundu mukawene wikalana ake na wimutabania na we Yesu nde undu wakwika no tabana na urabanyandu makatangiwa nene jaje kilakende no tabana siandu makatangiwa no kick and reference no kaitwa magezi mandu mena mibango ya kando no kazinda no kamatezia ine ndini waku we no we sema ndo wikata wika usuni go sio wangai Yesu aiseweto yani atumia sia ndeto yangai sia ni mumesia wako nanda na Ngai ndenda umemailio mesia makothata onetha mukau yakwika yundu jiliata nuwe Yesu wa musyosu nuwe Ngai wa musyosu Ngai enda chao kindu kita wa wendo ila tunena wendo tuyasia wendo ni choice it's just to choose to love your wife just choose sio mbua kwa kangu tabia kindu be kindu andu ni gwa maina matesi when we see wendo ti feelings
love is not feelings. Ila tuasa feelings, tuasa na feel na kufeel is not love. It is lust. Love is choice. Ala mutu aitwe ni moni bia witness na mutu anite. Ndu mwegwa ni ya muzibani. Mwatu anatigo mwikara. Mwegwa ni ya. Mwegwa. Juta juka ngula ni wi akalamata. Ndu ni wi aikema. Ujazoea. Chao ndikendo. Ona kimwe ni wi. Lakini I just chosen kumwenda na kumwenyirisia. Ona hili hata marriage ukita au choose. It's not feelings. Ndu wedukisia feelings ndu feelings siya muitwana. It is like those anxieties. So when you nawe na yenda kuthowa kakali. Kana wendo thowa kendo kaseo. Without yigwa ngoya kwiyekara. Wima ni mnyambesa ba. Ni thowe ngali ya muthembo. Lakini wamithowa na wambiyo mitwa. No more. Marriage is the same. Undu we work neema ingini lati kakali Mombasa. Ila wakaete ona katwike withoete millions singe bete hata sio mbwa walika mwana akwa uitwa otwanga kila kizale kikathela na go marriage ko uli nene tonight ati you just choose to love your wife. Ila tuasa ku love ni kuikata ume. Number 1 is to choose to protect your wife. Umusubie umwikie wiyo. Usubie sietwa yake. Umusubie kwa ndumeta wa in-laws. Nisiku na waume matasubia. Na siombuya bekindu keke thone cha mama's boy. A man who loves mother. A boy who loves mother. There's difference. Mundu ume wendete nyinya. Na be ungiwita wa mama's boy. Isu ikipathokani. Mama's boy imaniasiata. Imaniasia you'll always consult your mother. Yani ndu wika utanakulyo. Utanakulinya. Mami ono tuko na wabatu. Mami nembatiwe. Ona chao mami. Ulivya sasi onde. Inyagua zi manundu wa mkulilie tuindu. Yani nake mami nienda kacho nienda kilaba. Mami nienda. Ona nyumba ndo mulichawe. Nienda kuyakitanda. Mami tereze walangu ya nienda kuivila. Yani that one is a mama's boy. Lakini mwanake ola wendete nyinya is ni mwanake uprovide ya nyinya. And actually tumumbedu kese duka atowe ni mwanake otendete nyinya. Nundu mwanake otendete nyinya daka kwenda. Ma practice ya mbe kwa baenda u nyinya. Na ma practice ya kwenda nyinya nundu ithe ni wamoni sio kwenda u nyinya. Ithe ni waneni ye nyinyosyo na asukuma imwana siende nyinya. Na eva besiana siali itata siendete nyinya like chaka waida ni mwana. Nundu me practice undu makenda amuka. Kimwana kitendete nyinya kimenete nyinya. Uziba asa mwitu uziba agwa ni mwana ke. Na yesu okuya nini menete my mother. Malona akuya ka umena. Tani siya mwana gosu. I hate my mother. How can you hate your mother? Wimena inya akuata. Pe mansho na kumuthe nomo kabika umene kibu mundu muka. Kuna nena ati nasya mundu ume protect ya anene ya mukande tonsio. Amusubia ndaiya yake. Nambi ya umuprotect kula kuya nyinya. Alama musiaite. Aka muprotect kula kuya mwitu wa inya. Wizi kuya nake pia umema yake iye. Muka anuma musi. Yes. Na ndithi ya buno obindeti. Ni telemia pia umematelemia. Yani withi akibeti kikuna simu ba na ingine mangu ne ya kwa pastor ndethi ai ni umanga wani ni mother in law mwema wetu kwa kwa kileti ai musebu ai ni umanga wani etume musiusu musea kidara akileti ai nikawa no ye une telemia na mundu umo sunta kaungamia musi usiuteatikila ko protect emwe my mother I love you ni nguthoya skali na ngwana kelo kwenda lakini kibeti chakwa umanga cha mano acho ni chakwa ni chakwa kana na to amuse wakwa atabasya mother in law akamwe aka ne nguzu wakwa ni choki yangi mbeta kiyangi ni kiyangi chakwa kiyangi ke chakwa tani zina cho kilo enda mamimbetie ona wenda ngubuye ngwani ngukwekana lakini kiyangi chakwe kana nondo ni chakwa a man who is able to protect muka wake akamu protect kwa community kwa ndu ma kanisa kila bandu bondo kethia nuko sie ya muka lakini kujama manene ya muka
ukithia ni kwikala umene akazia akasuka muka kibeti chucha kwa mwiki data mwiki si ngoli nyene kala cho kwanza kiikathi wanandu andu masema mukanganya timu seo mukanganya ndatweka amya ngoli ai na that one is a failure ndilo kesaiwa mundu ume ukuweta muka tene atwaiwa nuko iwetu muka kwa kitia kwebaiwa no wathi ukamwenda onega ailie ata jila waumandia muka waku kwa mwenyu kwa au kwa mwitu wa mwenyu wasi akibeti chaku niba thei wona na cianue failure na witha unyebu wangwa nundo kibeti nicho mwi wa mundu ume jila kibeti kita na ndoni mundu ume niwo nenga chao niwo nenga ndaya number 2 ni mundu ume mundu ule mwelo ndete muka wake nulo provide ya tikilongula cia mwana hapa mundu ume wikata provide chao kikamba mundu ume usubia andu make kwa mundu onde ala mekwenda na ndito yanga inena first Timothy Yasi ati ulota subia alama nyumba yake namuka na ya wata singa mundu ume utonyo protect family yake na kasubia family yake. Sawa, asante. Ni wea nondo wa kutune into thambala la muthano omonde na wekwatu ni wabikiana omana mondo ala monga masemi twano tuko mana wathanda rukite nuti ina mina yisomo twende kumana yo mundu umeona na cia wendo atakola kwimuka wake ne thandu kona nya wendo abikia kona nya wendo kola kwimuka waku nikanda withe mitwano ni yaungama okwame tuke reverend tutabia mundu wendo kwate musia cia witu no tonyongo atia na namba yakwa ya simu 0717292812 namba ila ingine 0739990304 ni ndo nyakuoneka kila ivinda na kila bandu mwe inakwathime tukwendete muno kubika tukomane jingi wa thanthatu ungi wukite thambalala gaya kwathime asante ndo ina guyo kisio to maneno ndi no akilungu chatwa adimwe kwambia saili na miongolesi yake okoni tukabikia na kumudhaidha muya hii na idhi waina kiwiyo cha kwaila